Khalem mga convict jail tang mi som panga chwa thu buaya bultum tua pu Jeremy lal thang tura le jail tang chwak ten poisa an pek na account nei tu le Jeremy an phone man sakchin district jail ambulance motor khal tu lal tan hluate lunglei police ten thu an zot fia mek Guwahati High Court Registrar le Khalem ni asiat mga lunglei district jail a convict tang lai mi som pangate chwa ani na thubai kal zela Chief Judicial Magistrate thuangin lunglei police te chuan vo in khan a hnar kai tu apu Jeremy lal thang tura chu magistrate ma a in lan hnua darkar somsari pani chung kol turin an la shanga lunglei police station a thuan zot fia mekani Lunglei police te hian lal thang tura hi voina courta a in lan hnua magistrate phalna darkar somsari pani ni thum chung kol turin ala shang halti an soya zan in tlai lamda ruk thleng kha chuan a statement mumal taka record tur ala omlo ti kan thulak na pakha chuan soin athu soite cross check ngai ani awangin uluk taka doble kom ani tur thuan soi lal thang tura ba ka hian lunglei police te chuan district jail lungleya ambulance driver lal tan hlua chu thuzo fia turin an kolmek bokti kan thu shiat na pakhat chuan soya jail tang chhuak ta an man khom le te hian laltan hloi counter Jeremian poisa choi tur zat atuk hi an pechin ti an soivek ni in kan thu don na chuan soi he baka hian police ten preliminary investigation an ti to china laltan hlua phone hi Jeremy lal thang tur a hian a man sakchin ni a alan thu kan thu shiat na pakhat chuan soya hetiang ani wang hian Guwahati High Court atanga lunglei district jail a convict tang lai mek te chwa na le Khalem siam na konga in nam hnoina ani le nei lo sheturin police te hian thu zo fia turin an kol ni in kan thu shiat na rin tlak tak chuan a soibok